Konsellu Superior Majistradu Judicial decidiu na loron fulan dezembru sai tinan judicial. Presidente Tribunal Recurso Afonso Carmona informa cada nação roto e mundo cada tinan sempre celebra tinan judicial. No Neia Timor-Leste, Konsellu Superior Majistradu Judicial decide ona cada tinan se celebra tinan judicial e a lorontolo fulan dezembru. No Neia tinan judicial ne tribunal se publica nini resultado do serviço durante tinan tomak ba público atuhatene com a progresso no desafio siranebe tribunal hasoro. Yang mudah sebut tribunal ni atau publik ni aktivitas durante tina ye larang ni per publik hotu thate ni tame selai tribunal kara anu tribunal no ia minha pergunta ni atalai bana ni itu propriedade aktivitas narang anu judicial data lolos 3 maybe tambah 3 de dezembro Iltia tina oim ci hal lolos 3 mestinya ni telah hal de 3 ni maybe hal aktivitas per hal cumprir aktivitas ni audia anu judicial significa durante tina ini tribunal atau publik ni aktivitas para publik hateni também selai tina tribunal la relata base. Além de presidente Tribunal Recurso Afonso Carmona Mos promete tinangoin se instala tan tribunal phone hat e a município Ermera Bobonaro Viqueque no Lauteng. Santina de Jesus, Jacinto Fuca, Gemen.